Princess Diana sakruang chu pia lei thu ariat nuaya chamang zalin andar tu yang luang ral to ma se Prince Harry chuan amangai em achu nu hi athei ngil ngai lawa alungru ka ngai ema nupuya nei ni po khan anu chung te chu bik takina soma anon telve nge ni Prince William po khan kumsang ni soma Kate Middleton a chai lai khan anu Diana ngai nat em zungbun chu Kate Middleton alo bun tir to a Harry po hian Markle a hual na zungbun a bun tir khan anu Diana lunglu a zep tel le bokani Windsor lal kul chung St George Chapela anin nei na khan Diana leizon nu Lady Jane Fellows khan thukam khatle ka soi tabok renga Diana nu tra Spencer le Diana leizon Lady Sarah te po anin nei na kha lompuin atel veni Princess Diana damlai khan afapa te pahni ngai tu ema amangaya antana nun apumpe kan ibera afate panhi po hian annu hi anmangai emani amairo chu khuanu tu arem lo pasala nei nge lalin ropui taka chuan khoha rengin hun amanga du lo ne na khuang choi ai chuan du tak ne na kumthum bashalai zon athlanom zo kan lo ti mathlon lovin atopa anun chungril ipiklu tukti ji omnan apasal Prince Charles nen chuan anin then felta a chuta diria lowal dodi alfayet nen hanin tongta a tlangrel thangpo don zo lovin mangai na paran tlan tuna an hlim ema Sardinia Emerald tuifin ret kamvela te chuan tu dangai lo tenan leng duna nu thloilung leng daina chuan chai thar di tongta a nun thar din atumta ni dodi chuan daina chu in nei du thu shil aril ruka daina pek tur lunglu zungbun daina ming chuang kal chu pe ka tum rana ma se mishing tum angle tu thu sam ang hian thila thleng lo fo mai kumsang kha jakwa somkwa pasari ogas ni somthum indrini zanania Berry san thlenga an chanchin ngai ven thala tu te chuan han lo chang huai maya an ji hut tamai sia an pani chuan dodi apartment panin karin an tlana paparazzi te chuan an uma an bor boy boka an kalna turin kota chuan thala tu tam takan lo om huai boka dodi ngai dana ni talo alunga zinga athina rimta ses benoid restaurant lampanin an tlan leta chuta po chuan athla lak tuma lo chang paparazzi lo om le nuaya Rich Hotel lam an pan le thuaya fianriala hun man an tum na kalain Rich Hotel lo om te chuan khoshan se en takin an lo thlek ta hu hloma an pani chuan man mo bak lengin an tlan chuak le a an thil eitur chu Imperial Suit lama ron pezok mai turin an thila dodi chuan daina chu mangai bia thu po a hlan thei ta bil lo Rich Hotel ko da chuan an chu huna an thla lo lak tum paparazzi tam takan lo phuluai luaya Hotel nunglam kong khara tangin nan chuak ruwa chopchil takin karan hoa hotel security officer chuan chi kar chu a khalta a chakmang khengin a phita a Eiffel Tower bul levera han che sualta an driver kha alo ruiani dodi chu amuna ka po chon man lovina thia daina chu damdo ina aboral thungani daina hi kumsang ha jakwa somkwa pasari august ni somthum pakhata thia heti la hian apasal hlui Prince Charles le afate pani chu Scotland ram Balmoral Casilan omlai ania William chu kumsom pangami nia Harry chu kumsom pani ni apa chon anu boral thu hi afate pani ashilta a Harry chon anuwa nu le pate ta na thilhar saber tur chu anfate nena anu thi thu shil hi aninge yang atini khati hun lai khan no pangchia mai kalania mani nu te thi hian hetiang em hian kanun hi alangongang ti kalo suang to phangai reng lawani ati ka hriat hlim khan ka ring thei lova ma se ka pom chu ngai si ni ati bok Prince William po BBC documentary a ain puan na a kanu boral ti ka hriat khan ka zoi noka mule amal ka nei thei lova ka hai chiai ya makka ti boka enga nge kan chung ka chunga kher he thil rap thla khia thlen bik le engwange enga nge kan chunga kher khera thlen le ti zonai chum lo chat lovin karil ruwa lo lu zut mai ni ati Prince Harry chuan hmanga anu daina tel lovin Meghan Markle kumsom thum paruk chu nupuya nei ni Markle hi achal deu to na wangin khovel ngai san mani in hai veng theile za om taka khosa thiam ani boka England lal chung komian ni na anga an ko wan mo phun la po
an hli felta a zalen an lo ni ta ni